Marko iz Karlovca. My name is Mario and I'm from Portugal. Nina iz Siska sam. Blaž iz Ljubljane. Tena iz Varaždina. Bog Tena, ja sam Tena, drago mi je. Bog Denis iz Koprivnice. Tina Bačić iz Zagreba. Daj mi reci šta imaš na sebi. Imam jedne velike naočale. Koja marka, neki brand ili? Ne, Six. Iz Sixa. Onda imam iz H&M-a blazer, crnu majicu, crne hlače iz H&M-a, cipele iz Deichmana, torba iz Sixa isto crvena. Hlače su od mog brenda iz kampa, pošto sam ja došao totalno nepripremljen na ovu buretinu koja već 3 dana dere. Tako da mi je on dao, hvala Bogu imamo isti broj, dao mi svoje hlače i što je super, jer jučer sam bio u nekim kratkim hlačicama, to je bio bože sačuvaj. Košulja je već nošena 17 puta ova 3 dana, na plažu, ne na plažu, posvuda, u shopping centru preko, tako da totalno slučajno. Torba ide uvijek sa mnom, to je torba striktno kupljena za Terraneo, na rasprodaji u Zari. To, a ove mokasinkice, odnosno te neke brodarice su onak muški detalji. Na sebi imam second hand ili ti vintage, dakle ovo je vjerojatno bilo 5, a ovo 10 kuna i to je to. I dobro, startosice, to mi je prijateljica za rođendan napravila, da. Naočale. Isto se nam pojma, mislim Asos, da, mislim da su s Asosa. Ovo je Topshop, mamine hlače, 500-enke, balerinke iz Zare i prsten iz jednog modnog ateljea. Torba je za sesoreza. Nekakva marama iz Turske. I ovo je nekakav jeftin remen, neka haljina s hrelića i ovo da mi ne bude hladno. Majica iz New Yorkera, hlače iz Esprija i konurske tenisice. Frizura? Postojana. Da, uvijek. Okay, shit. Vans, Time Zone, Replay. I don't know what the fuck is this. I don't know. And the hat? It's Vans. Vans with 59 something. H&M, ne znam, nešto neke cheap, kratki Fred Perry. Feel it, taking over, turning you round. Koliko ti je dugo trebalo da se spremiš i zašto si se odlučio baš za ovaj outfit? Zato što će me jedini on zgrijat danas, pošto imam još kardigan unutra kojeg ću navući kasnije, peš, tako da paše uz plavo. Koliko mi je trebalo? 10 minuta. Pa ne znam, volim taj stil retro, vintage i ne znam, sviđa mi se i pratim dosta na portalima taj festival look, pa se po tome i obučem. We've been road tripping for 3 weeks here, so I have this bag and I just took the first shirt that came and I have these shorts for like 10 days now. Pa volim maxi suknje i poprilično je hladno, tako da mi je dobro došlo malo pokrivalo za noge, smrcimo se jučer i prekjučer. 20 minuta jer smo morali ići na bus, a to tako da, zajedno sa tuširanjem, mislim. Ja sam uvijek nosila samo crno, a sad sam počela na bež i crvenu barvu da nosim Izvukao sam iz uzaka te to. A znači nije da si razmišljao? Ne, nisam razmišljao. Da li neki predmet koji imaš na sebi ima neku priču? To sigurno, mama je stala u njih sa isto nekih 15-20 godina i sad sam ih ja naslijedila, a majica, mislim, ne znam, inače ne kupujem baš u Topshopu jer previše dođe po meni, ali ovu sam se baš priuštila jer mi se jako sviđala. Ja sve tenisice jako brzo uništim, evo ovo se još koliko toliko drže, pa pokušavaju, mislim onak relativno su čvrste. Aha, da, to mi je poklon kao za odlazak od prijatelja. This t-shirt my dad and my mom bought to me in Italy. This one I stole it from my parents' shop. This one, same shit, but this was in Motovun. We had a film there and this was in Motovun. Nema, mislim, vjerojatno ima neku povijest, nadam se samo da niko nije stradao ničem od ovoga, neka baka ili nešto.